C'était une leçon. Quand tenen. Première part. Vai ben, demà se treballo pas, Perché? Demain es dimecre. perché es festo. Si udessi, ho avieu oblida. Quand est ton anniversari? La setmana che ven, lo 5 de decembre. Quand auras de temps? 16 ans? No, ora è acabà mei 14. Vei, es l'anniversari de Michelo. Quand Adam è là, 15. Es quasi de ton temps? li donaràs cau caren? Oh, li hai crumpa un disque. As ben fa. Aven jamais prun de dische. Si es anà a la fiera? Pa encara. Curo s'acaba. Es vei lo jour de la fin. I serai pa anà d'aquest an. L'an passat, i aneri prun. Quand tenen del mes? Lo 29. Dimarts, 29 de novembre. Aurà pas fa fred aquest mes.